igrao, ja sam Nemanja Radičević, dolazim iz Kraljeva, imam Kraljevo, Srbija, imam 20 godina, bavim se hardcore skatingom. Hardcore skating podrazumeva spoj BMX skate trikova, kako freestyle, tako i air trikova, inspirisanih naravno BMX skateom. Pa ja sam konkretno počeo da se bavim hardcore skatingom pre 5 godina kada sam na YouTube-u pronašao dečka koji se zove Aaron Fotheringham, nadimak mu je Wheels, svi ga znaju kao Wheels. Video šta radi i rekao se da hoću ja isto to, nabavio nova kolica i počeo da vozim. Po rođenju se kičmena moždina nije dovoljno formirala i jedan pršljen se nije formirao. Dijagnoza se zove spina bifida, ali to me naravno nikad nije sputalo da živim punim plućima. Tu je negde otprilike uticao taj neki moj klinački bunt, 12, 13, 14, 15 godina, da. Pa protivio sam se dosta svemu tome i hteo sam vam dokažem koliko u stvari sve moguće. Pored sve te sumnje, kao ti si invalid, ne, kao, kako ćeš da igraš fudbal, ja sam sa drugarima igrao fudbal, to jest branio, bio na golmanu i to bio, jel te, da, odličan golman dok smo bili klinci, dok su svi bili ovolitski, pa kao nisu mogli jako da šutnu, ja sam bio odličan golman, da. Igrao basket, bio sam poznat u naselju, jedan od jačih trojkaša sam bio. Pa u suštini jedino mozak možda te sputa. Ako sebi kažeš da ne možeš, ne možeš. Ako sebi kažeš da možeš, možeš. Kolica su aluminijumska, da, tu dobijamo na lakoći, jel tako, dosta su laka. Pa i izdržljiva su. Točkići su od skejta. Veliki točkovi su pravljeni specijalno za kolica, znači nisu ni za bajk, ni za šta. Da, točkovi se baš lako skidaju, to ću ju pokažem posle, nebitno. Točkovi su specijalni, Foxovi, amortizeri. Da, baš su super kolica. Moj san je da postanem, pro vozač, zato što ne vidim sebe ni u jednom drugom poslu sem, ne bi ja to nazvao posao, to je način života, ali i da bi nastavio da se bavim time i da bi mogao jedino time da se bavim i da budem pro vozač, treba podrške, sponzora i tako dalje, tako da moj trenutni cilj je da prikupim što više sponzora kako bi mogao da nastavim da se bavim ovim sportom, kako bi mogao da nastavim da putujem, da snimam, jer također da napomenem da u Kraljevu, gradu u kom sam rođen, ne postoji nikakav skate park, nikakav teren gdje bi ja vežbao, gdje bi napredovao. Da kažemo negde najbliži skate park koji je onako dobar za mene i za moju vožnju je Beograd, koji je daleko 150-200 km, ne znam tačno. Najveća podrška u životu je Skoplje, pored mojih roditelja i mojih sestara, definitivno, da. Ovdje sam osetio sam preveliku podršku od svih živih ljudi, od skejtera, od likova sa bla bla, od repera, od svih živih, bukvalno, mnogo me podržavaju ljudi i vetar su mi leđa veliki. Pa ništa, došao sam tu kao specijalan gost u cilju da skinem my first real trick. Da, i cilj mi je bio hand plant, vežbo. Skinuo sam ga 2 puta pre kontesta i skinuo sam ga 2 puta na dan kontesta i bila je ludnica, publika je, publika je skočila, vrištala, Da, to je ujedno bio moj first real trick i prvi put da osetim tu energiju, kad ti uradiš neki trik pred toliko ljudi, tu podršku. Pa real trikova, pravih trikova, na fletu,
na fletu 3 i u skate parku 3, a sad mislim skidanje railova, šipki, stepenice, gepovi, znaš, to nisu pravi, da, to nisu baš pravi trikovi, ali isto to takođe mogu, ono, ne znam, sedmica, 7 stepenika mi je rekord, planiram na 10 da idem, tako, go big or go home. Da, šta bi trebalo da uradim da ispunim svoj san? Pa otprilike, da postanem pro vozač, da obezbedim sebi da ne moram da brinem za novi točak kad se polomi, za novi ram, za nove točkiće, za kacigu, da ne moram da brinem da li ću skupiti pare da odem u Skoplje da vozim, da li ću skupiti pare da odem sad u Solun da vozim, znači da postanem pro vozač i pored toga najveći san je da barem, ali bukvalno barem jedno dete u kolicima sa invaliditetom kaže sebi ja isto ovo mogu, ja isto ovo hoću. Flatbush, kick push, boogie board. Punch drunk, punch kick, super hard. Bruce Lee, Spike Lee, broken nose. Pops home, pops gone, broken home. Live 18, fly like Mike. Recess, school books, dynamite. Backpack, headphones, BDP. Ice Cube, Fresh Prince, MTV. It was mixtapes, spray cans, subway trains. It was black books, markers, and halls of fame. It was sell-toe Adidas with super fat laces, and the girls with the knee socks rocking the braces. Yo, it was basketball and smoking pot and pushing down the pedal till the motor's hot. Rum and coke a lot, coma style. When push came to shove, it was love. Listen, it was getting tattoos, smoking cigarettes. It was exact papers, time to build a spliff. It was
getting digits, kinda hit and miss. It was happiness, lies and kids. Come on, it was making out for hours, sharing a shower. It was sleepover parties, it was midnight hours, yeah. Getting into fights, dodging the cops. We was rocking the club on the drop.